Po neki dan sam ga ja vidio. Vidi ga. Otišao je na drugu stranu. Moramo... Evo ga tu unutra, gle iza zeleno. Daj mu nogica. Hoćeš vidjeti mišića? Mišića, no nema. Evo viš kako za bezeknu to gleda. Pa to smo mi domaći, ej, mali. Vidiš ga? Safite, to nemoj staviti na Facebook. Nego? Jer su tu kužiš. Pa juče sam ovaj... Vidi ga. Ulovljen je uglavnom u slici. To, metnut ću ga na Štenaru, a ne na Facebooku. Ne, Štenara gdje? Nema ga, već i na druge strane. Natrag je pobjega. Mio, imamo Mio. Mio, digni rep, pa da vidiš kak si lijep. Čak to on već na ove strane. Mislim da mi sad radi unutra dionice. Patlik. Patlik, da. Nema. Idem u novinu. Evo ti. Da ga snimam? Nego? Treba ga ulovit čovječa, ne znam. Prvo da ga Vi od snimim. njega radite filmsku zvijezdu, a on tu što tu radi po kući. Više tu. Više tu i Mišić ga snima. Evo vidiš ko se boji Miša, stoji na stolcu, a? Mišić snima Mišića. Otišao je tamo na drugu stranu. Ali ovo tu je sve pojedeno. Šteta, gle. Gle, sve ono se grize. Koliko smo tu mogli ćevapa imati. Vidi ga, evo ga tamo, iza šalica. Gle kako je brz mali. Jel ga vidiš? Prati ga, pa nisam ja tak visok, ja mu samo rep vidim u zraku. Di ga, ja mogu uloviti tako. Pa primi ga... I radiš od njega filmsku zvijezdu. A on štetu. A nama uništi hranu. Usjeve brašna. Brašna nam je usro. Primi ga za rep. Mio, miru. Dajemo na sunce. A on ti je onaj kaj se pentra... S čim bi ga mogla uloviti sada? Išao dole, evo te po ovome. I sad